Kolasib-ah District Level Committee on Fire Prevention and CHANCHIN THAR. Assam Rifles, Mizoram Police tele Sub Hqrs YMA hnuaia, Kumpuan Committee ṭangkawp chuan nizan, January ni somthum zan rinhlelh khan, Saihapui K bulah Heroin, hawng som le neitu ni rinhlelh mi pathum an man. Education Minister Dr Vanlalthlana chuan vawiin khan office press conference koin SEDP hnuaia non-teaching le teaching staff te dinhmun tur asoi. Clear to te chibai ule Noel Vanlalthlana kani CHANCHIN THAR thlang. Kolasib-ah District Level Committee on Fire Prevention and CHANCHIN THAR. Kolasib District Level Committee on Fire Prevention DLCFP chuan Chairman District Board sa Pvt.Ltd sang havin Kolasib BC Conference Hall an CHANCHIN kang may ven kong malagdan tu sang an soiho. Chairman Pvt.Ltd sang chuan tha line Mizoram lo halawanga kang may chuak le in lama kang may chuak atam chin ti soin kang may wanga chiat na athlen lo nan invent film khur le kang may laka film khur in zirtir na sa tul le ti asoya ram kang in dung cha le thil chau te swatin boruak chia na sa taken siam chuaka mishing shesel le nun na thlengin atwa chin ti soin in lama kang may chuak wangin sum le pai bungrwa le mishing nun na thlengin chan ani chin bok ti asoi kang may chuak tur ven chu metin mo phurna ni in asoi bok. Kolasib DLCFP Member Secretary, Kolasib Forest Divisional Forest Officer DFO P Margaret Ram Chani ne na changin kumasa lama malagdang report ngai thla kani Kolasib Forest Division hnuaia range pakwa omin VC le YMA tenen tangtlangin awareness campaign engamazat buat sayani District Level Fire Prevention Award sang ni somni pathuma Kolasib District chuan loman pathum na adonga kumsang ni somni pahnia tanga somni pathum chungin Kolasib District aram hectare za pahni point pahni paruk azaw kangin hectare thumcha forest area ni kumsang ni somni pathum tanga somni pali chungin hectare sombrel pasari point bial pahnia azaw kangin hectare ni point panga bial cho forest area ani boka ram kang hi kumhasa ai natle mani kumina kang mai ven kong amalang tu sang zinga thapui thoin kang mai chuak tur ivengang uti thupui manga February ni kwa ninga atanga ni kwa sanghi somni pali chunga man tur Fire Prevention Week sanghi somni pali hon na chu February ninga chumada som pakhata Parish Hall Kolasib-ah buat sai ni se te ni he huna khwalian tur hian Mizoram Legislative Assembly Deputy Speaker Puralfam Kima Kolasib BL2 MLA chu bai sai ani hun mandan tur kin changro man chu chairman le member secretary te kota da ani kumin chal chung hian Kolasib District chunga kang mai ven lamin zirtirna awareness campaign warzo ka buat sai le turarwa man ni bokin media kaltlanga thucha ti chua video clip siam kaushaning khoma thupuan tir wantlang tlang au manga inzirtir na puan le zirlai te tar ne essay le inti siang dang buat sai te tumani kang mai ven konga thok cha khwa te choi moina village level fire prevention award sang ni somni pali chu kumin po hian siam le tumani state level committee in lo hal thai hun chunga bitu march ni som panga chu Kolasib district po zom tur ni in munphia ching tu te bik tan phalna lamma sa in march ni somthum pakhat thleng lo hal phal sak thai an ni kang mai chuak pal thai ven lan silai kenga ramwa khapna district magistrate atangin chua ani bokang Assam Rifles Mizoram Police tele Sub Hqrs YMA hnuaia Kumpuan Committee ṭangkawp chuan nizan January ni somthum zan rinhlelh khan Saihapui K bulah Heroin hawng som le neitu ni rinhlelh mi pathum an man thudon danin heng rinhlelh the Assam atanga ronkal ni in neitu ni hriat lalchhuana makum somli pali son of Wales YMA Kolasib marveng le anupui MS dongkimi kumsomli pali baka Roslyn Dimgel kumsomni paruk husband of the lalboy Saikul Manipur te chumantel ngala Roslyn Dimgel hi ratlan ni intuna hian Kolasib marvenga mi in loin an khosa ani Assam Rifles ten information an pe kangin waring te police te chuan an ron zui chawa Kolasib police le Kumpuan Committee ten an lo zom an lo zong ve ngal bok Saihapui K bul
kel rinhlelh dil peng bulah lelet vai pakhat ko da pek an tum lain an manta ni a thudon ani ruihlo te hi vawiin gram za sum thum pani point pani pasari hawng som ani a hlut na hi chengwai thum sing kwa sang ruk ni in ruihlo neitu apu te hi vawiin khan court a hruai an ni. Education Minister Dr Vanlalthlana SEDP hnuaia teaching le non-teaching staff te roi hun chung po sayarem don lo ti asoi voina thuthar thedar tu te komna he thu hi soin Education Minister chuan SEDP hnuaia ni sang khat chuang roi mek te chu march ni som thum pakhat sang ni som ni pali thlenga thok tura lak an ni ti soin SEDP atop tak awangin roi an ni hun chung bak po sei arem don lo ni in asoi elementary le secondary school teaching le non-teaching staff mamo dan Directorate of School Education in an report angin post no kha tul no kha turin dananga malak me kani ti asoibok Education Minister chuan tundin mana zerte tu pakhat chau omna school somni borvel Mizoram om ti soin an sarkar kum khatna abo vek don ti asoya school dom kan ngai te dom kang turin thei to pa malak ani tur thu asoi Mizoram Education Reforms Committee din ani don atia HSLC te cha te UPSC exam ma chon turin buat sai ani dona scheme ka boy pui tur sarkar official ruat to anni in asoi SEDP hnuaia aikal la te chu an aikal lang te hne na an hlot pek ani dona Education Department hnuaia aikal la te list DPNAR a the lut ani to a DPNAR thungai chan ni in asoi Education Minister chuan zirna kong shanga thuron lang tur le Mizoram zirna kalphung zirbing na le rwa mana boy pui turin Education Consultant ruat tum ani a office le atho pui tur rwa man sak ani ati MLA tin te chu an bial chawa school adopt tu le khotlang NGO tinen chang ruala school te enkol theidan tur chu rwa man tum ani ati ZPM General Headquarters in Thanthana February ni som panga sang ni som ni pali ruat ani Voinkhan ZPM General Headquarters Executive Meeting Republic Bank Community Hall a nayani a he huni President Pulalian Sotana Kai Shuaya Vice President Reverend Dr K Thanzavan hunser mangin pathian hna meeting a hlan Voin meeting a hian party shwai tu thanhun tur chungchang ngai tu ani a ZPM General Headquarters in Thanthana February ni som panga sang ni som ni pali an ruat ani he huna hian Chief Ministers le MLA tenen member zathum som pasari an kalani Chief Minister le Finance changtu ni bok pural do ma chuan tun hnaia sumhar sana chungchanga thudik to lo dar chu poyati thu soin treasury kharani lo thu le sarkar masa atanga sumchet veldan fel lo in khai dia chho ngong awanga sarkar sumhar sat na thlen chhodan chungchang asoifia sumhar sana chingfel tura thei top an chwa mek thule zoya in siam that chauzel thei be sei ani thu asoi he meeting a hian hun rei lo te chunga pural do ama kai shwai Mizoram sarkar kaldan lung oi thak anti thule an kal le zel tura du sakna an hlan ani Mizo Students Union General Headquarters Aizol Executive Committee meeting voi som palina voin nia nei chuan Inner Line Regulation dananga namdang permit nei tul la nei lo tan February ni som ran ma a an permit ti fel turin an shiatira MSU chuan he huntiam nulama danin aphut anga permit la fel lo te chunga khau takin ma ala don ani MSU chuan nimin ni som thum January sang he som ni palia Home Minister lo thlen tawngin Home Minister an lo thlen tawngin Inner Line Permit Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 in a phut angin meitei te po general category an di angein Inner Line Permit nei turan ni atia chuwang chuan meitei dan lova khosa zongzong te po February ni somral ma a permit ti fel turin MSU chuan an cha ani MZP chuan India le Myanmar in rina hungdu lo lantir na atan le Chin State le Mizoram State zalen taka in kalpo na free movement regime ti top tum du lo lantir na atan an office kota Prime Minister Punaranja Modi le Union Home Minister Amit Shah lim an hal
MZP chuan zofa te hi kan du rengwang ni lovin international boundary pathum India Myanmar le Bangladesh a thendar kan ni thu an tar langa India ram chunga post state changchanga kanin thendar bok anti heng zofa te thendar turam ri hi zofa te ron na le remti na hawlawa British in Assam ani anti a zofa te tan chuan engti kongma a pomchi ani lo ni in an soi MZP chuan zofa te hian heng ramri te hi kan ril ru tak takin kan pom ngai lo ti tar langin MZP chuan Mizoram NGO sang le political party tin te po in kan pol thil tuma zofa te ro rel na pakhat hnuaia ti hi kan ziak lang hlom an ti a chuti lain tun hnaia India sarkarin free movement regime ti top le ramri hung an tum chu poyan ti hle ni in doda zel an tum thu an tar lang MZP chuan dan a phal lo rui hlo le a khap thil te chu ramri hung kher lo po hi ati rem dan dang ngai to azok turin central sarkar an nge na free movement regime ti top le ramri hunga an ngai dan chief minister pural do omale home minister Kolasib-ah danga chu thei to pa mala turin an lo ngen to ti tar langin MZP chuan prime minister Narendra Modi hna memorandum thelu to ni in union home minister Amit Shah Baka India Vice President le Union Home Secretary te a copy pek an ni thuan tar langa chuti lion central sarkar atangin thul tumna emo engma thulom omdon ani lova ramri hung tur hian ngor takin inbuat sain akal mek ni in an shia a ramri hung le FMR ti top tumna du lo lan tir na prime minister le Union Home Minister lim an hal tak thu an tar langani khati zong kha chanchin thar kan ti chwa thei ani a thlir tu te mang cha ule